ka suruga tombok kamala dirang sende malaika empenom Bapa udian Yesu to patalo dadi datu kapua lulangan suruga dao masuanggana. Saka inan sode-sodean na anu malaika nang lapisan palasay rampo untamui tobat tak mak patongan. To umpetayani sola buang Yesu ilan kamarin dengan to di pamaindan siria katuan suruga bagina daenan kasendean.